turaza kuganira kuri insanganyamatsiko y'umwuka wera. Our theme today is the Holy Spirit. Kandi muraza kunyemerera tugende gahoro. And allow me to go slowly. Kandi kuganira umwuka wera hano ni ibintu byoroshye. And it's easy to discuss about the Holy Spirit here. Kuko muri abanyamwuka, because you are spiritual, kuvuga iby'umwuka ni domaine yanyu. Speaking of the things of the Spirit is kwigisha imibare ku muntu uzi imibare. Teaching mathematics to someone who knows it. Ukora kuri kamwe ibindi akabizana mu mutwe. You touch one thing and they uriya kwigisha iby'umwuka wera mu banyamwuka biroroha. So when you are teaching the Holy Spirit in how the spiritual ones is. Nziko muri abanyamwuka. So I know that you are spiritual. Ndababwira mu mwuka. I will speak to you in the spirit. Mwumvire mu mwuka. And you will understand the spirit. Sobanurwe mu mwuka. You will understand the spirit. Birenze ibyo mvuga. More than my words. Kandi buriyo turi imbere y'amaso y'Imana. And when we are before the eyes of God. Buriya kenshi tuza tuje gushaka ibitandukanye. Sometimes we come to look for different things. Ariko akenshi navuga ibintu bitatu. But I can mainly talk about three things. Harigihe tuzana ibyifuzo imbere y'amaso y'Imana tubwira Imana ngo ibidukemurire. Sometimes we bring prayer requests to God, we want him to respond to them. Ni byiza kandi ni right yawe n'uburenganzira nk'umwana w'Imana. It's good and it's the right of the son of God. Icyakabiri harigihe tuza tuzanya amashimwe imbere y'amaso y'Imana. Second, we bring thanksgiving before God. Kuko iyi ni inzu y'amashimwe. Because this is a house of thanksgiving. Kandi ni inshingano zacu gushima Imana. And it's our responsibility to thank God. Ni byiza cyane birenzeho kuba byiza. It's even better. Ariko igikomeye kurusha ibyo, but the most important thing nukuza uje kumva icyo Imana ivuga. Is to come to hear what God says. Iyo nayo ni intego yagombye kuzituzana imbere y'amaso y'Imana. That's another reason for why we should come before God. Kuvuga ngo nje kumva icyo Imana iganiriza ubugingo bwacu. To say I've come to hear what God is speaking to me. Nubwo mfite n'ibyifuzo. Even though I have prayer requests. Nubwo mfite n'amashimwe. Even though I have thanksgiving. Ariko nshaka kumva uko Imana imbwira. But I want to hear from God. Kuko hano naho Imana ivuga ibitavugira mu miryango yacu. Because God may tell us things he may not tell us in our families. Igihe cyose Imana yabanye na Mose ayoboye Israel. Whenever God was Moses leading the people of Israel. He was tell Moses to go to the tent of meeting. There is a word I want to tell them. What pleases God is when we come before his eyes. And you tell yourself that I want to hear from God. Whatever channel you may use, I want to hear from you. What I pray for you this evening is that God may tell you something. Because you are before his eyes. Let's read the word of God. In the book of John. We'll read 3 verses. Hanyuma tuganire umwanya utari muremere kuko nawe si muto yuko wabivuze. Yohana ibice 12 murongo 15. John 14:15 turageza ku 17 to 17. Namagambo Yesu yavuze abwira abigishwa. These are the words Jesus told his disciples. Yaravuze ngo ni munkunda muzitondera amategeko yanjye. If you love me you will obey my commands. Nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha. And I will ask the Father and they will give you another helper namwe ibihe byose. To be with you forever. Niwe mwuka w'ukuri. The spirit of truth. Tibishoboka ko abisi bamuhabwa. The world cannot accept him. Kuko batamurora. Because it neither sees him kandi batamuzi nor knows him. Ariko mwebweho but you know him. Muramuzi. You know him. Kuko abana namwe. For he lives with you. Kandi azaba muri mwe. And he will be in you. Amen. Amen. Nshaka ko tuganira muri iyi minsi ijambo rivuga ngo akamaro ka mwuka wera. I want us to talk about the importance of the Holy Spirit. Kuri twe kuri nge kuri wewe. For us, for you. Mwuka wera niki amazi kubundi. What is the purpose of the Holy Spirit? Umushumba yabivuze neza.
The pastor mentioned it igihe well. nk'iki nico kongera gutekereza This is a time to think again ku by'Imana iba yarakoze, about the things the Lord has done. hanyuma dukora evaluation. Then we evaluate. Ese njye mbyifashe mu nte? And then we ask ourselves, how am I naribuze doing? ngo tuzaganira akamaro ka Mwuka Wera But I said we'll discuss about the importance of the n'imirimo Holy y'Umwuka Spirit Wera muri twe. and the works of the Holy Spirit in us. Buriya Umwuka Wera, The Holy Spirit, Yesu asezera abigishwa, when Jesus waved goodbye to his disciples, muri topic yababwiye amagambo y'ingenzi akomeye, one of the main and important topics he shared with them yanatinzeho that he emphasized mu on gice cya 14 in chapter 14, 16 16, ahantu yarahatinze, he emphasized this praise. agiye gusezera And abigishwa. when he was going to Mu go, magambo yababwiye, among the words he shared with them, ibyari rikomeye n'iryo kubabwira uko basize, what was important is the status in which he left them. kuko bari bari mu gihe cyo kuvuga ngo ese ko agiye bibaye gute. Because they were asking themselves what would happen Arababwira ngo next. nimutuze. Then he told them to calm down. Ayo magambo yababwira ashaka kubatuza, He told these words to them kuko by muri calming gahunda down. yari azi ko agiye kugenda. Because he knew that he was going to leave. Hari cyagombaga kumusimbura, So there is something should have nicyo yarimo replaced ababwira uyu him. And munsi. that's what he was telling them this Cyari time. ikihe? What was it? Cyari Mwuka Wera. It was the Holy Spirit. Mbere ko tuganira akamaro ka Mwuka Wera, imirimo akora, Before talking about the importance and the works of the Holy Spirit, muranyemera uyu mugoroba muri introduction tuvuga Umwuka Wera ni iki, operatinga gute. and we'll ask ourselves, what is the Holy Spirit and how does he operate? Hanyuma ejo tuzakomeza turebe ese imirimo y'Umwuka Wera ni iyihe, And then tomorrow we continue on seeing the works of the Holy Spirit ubundi atumariye iki and wavuga. what is his importance to us. Buriya Imana ntabwo idutwara nk'umupolisi utwaye abantu kufunga. God does not take us as a policeman who is going to Ni ngomba ko incarcerate tujya people. twumva ibintu neza. We should understand things Imana clearly. iziduha uburenganzira bwo gutekereza no guhitamo. God gives us the ability to choose. Nitubona Umwuka Wera ntacyo atumariye, When we find that the Holy Spirit means nothing to us, tubireke. we may reject him. Ariko Umwuka Wera But the Holy Spirit afite uruhare runini has a larger mu contribution buzima bw'umukirisitu, in the life of a mu Christian, mibereho yacu. in our lives. Tuzagenda tubireba ko ijambo ry'Imana ribivuga, We will see how the word of God says it. tuzamenya ngo ni mwiza cyangwa se ntacyo atumariye. And we'll get to know whether he is good or not. Ariko uyu mugoroba muri introduction munyemerere But today, as an introduction, allow me tube nk'abadefinisa Umwuka Wera muri context ya Bibiliya. to be able to define the Holy Spirit in the context of the Umwuka Bible. Wera ni iki? What is the Holy Spirit? Karakterisitike ze ni izihe? What are his characteristics? Fonctionnement ze ni And izihe? what are his functions? Hanyuma tuze kureba noneho ngo se ni iki twebwe atumarira. Then we'll get to see what is important to us. Ubundi ingingo ya mbere narivuze ubusobanuro bw'Umwuka Wera, So now the meaning of the Holy Spirit, ariho mperaho gato. let me start by here. Ubundi Umwuka Wera en terme ya identité, The Holy Spirit in terms of identity. uvuze ngo Umwuka Wera ni iki, ndabivuga mu buryo butatu. When you ask yourself, what is the Holy Spirit? I will Umwuka mention Wera nka identité yawo the Holy Spirit as identity ni Imana. is God. Uko wavuga ngo ndi umunyarwanda As you can say, I am Rwandan. ni identité yanje. That's my identity. Identité y'Umwuka Wera The identity of the Holy Spirit ni Imana. is God. Il est difficile gutandukanya Imana na Mwuka Wera, It's difficult to differentiate between God and the kuko Holy Bibiri Spirit igaragaza ko Umwuka Wera ari imwe muri composante zigize Trinité y'Ubumana. because the Bible says that the Holy Spirit is one of the components making God. Muri identité yayo In his identity, Umwuka Wera the Holy Spirit ni Imana. is God. Umwuka Wera The Holy Spirit agira imitekerereze y'Imana, has the same understanding agira of God, imvugo y'Imana, and he speaks like agira God, kamere y'Ubumana, and he has the nature of God, agira kureba kw'Imana. and he sees like Ni God. ukuvuga ngo Umwuka Wera Means the Holy ni Spirit Imana muri twe. is God in us. Iyo uvuze ngo Umwuka Wera When you talk about the Holy uba Spirit, ukoze ku bumana. you are talking about Impamvu Umwuka Wera godliness. ari Imana The reason why the nuko Holy Spirit is God imitekerereze y'Umwuka is Wera that
the understanding and the thinking of the niyo Holy Spirit mitekerereze y'Imana. is the same understanding Imvugo of y'Umwuka God. Wera And the way the Holy Spirit niyo mvugo speaks, y'Imana. the same way the Imikorere y'Umwuka Wera the way the Holy ni Spirit imikorere operates, y'Imana. the same way God Mu yandi operates. magambo, In other words, en terme ya identité ye, in terms of his identity, Umwuka Wera egale Imana. the Holy Spirit equals God. Iyo umanuye Umwuka Wera ukamushyira munsi, When you put down or low the Holy Spirit ugashyira Imana hejuru, and you put God above, muri terme ya Trinité in terms of Trinity, ni batatu bakorana, they are three in one, ariko bose bahuriye kuri denominateur ikomeye y'ubumana. but they share a common theme, which is godliness. Bivuga ngo Umwuka Wera Meaning the Holy Spirit ni Imana yuzuye a 100%, is God, a full God. kandi Umwuka Wera ntashobora kuba detashe n'Imana, And the Holy Spirit cannot be separated from God kuko bakora muri componente bose y'ubumana. because they work in oneness. Nguwo Umwuka Wera nka identity. That's the Holy Spirit as identity. Nanone Umwuka Wera nk'ubushobozi. Now the Holy Spirit as ability. Umwuka Wera afite ubuhe bushobozi? What is the ability of the Holy Spirit? Umwuka Wera ni imbaraga z'Imana The Holy Spirit is the power of God zikorera mu itorero. operating in the church. Ubundi Umwuka Wera The Holy Spirit ari ku rwego rwo hejuru y'ibintu byose. is at a higher level. Ubundi hari kategori eshatu y'ibintu. There are three categories of things. Kategori ya mbere iba mu rwego rw'ubumana. The first category is of godliness. Kategori ya kabiri ni abantu. The second category is human Kategori ya beings. gatatu ni ibintu. The first category is object. Muri power cyangwa puissance, In power, in the power realm, Umwuka Wera ari hejuru y'ibintu the Holy byose. Spirit is above all Afite things. imbaraga ku bintu byose. He has power over Challenging everything. ibintu byose. He charges Ibintu everything. byose biri munsi y'isi. And all things Ibintu under byose heaven. biri ku isi. All things on Ibintu earth. byose biri mu kirere. All things in on this Umwuka earth. Wera abifiteho The power. Holy Spirit has power over them. Icyo Umwuka Wera yanze ntikiba. What the Spirit denies Umwuka doesn't yemera happen. kiraba. What He accepts Umwuka it Wera afite happens. imbaraga The Holy ku Spirit has cyaremwe power cyose. on every Ifunze creation. birafunga. When He Yafungura closes, it closes. bigakinga. When He opens, Yaba ari munsi y'isi, be it underneath, yaba ari munsi ku isi, be it on earth, yaba ari mu kirere, be it in the sky. Umwuka Wera hose The arahadomina. Holy Spirit dominates Icyo yashyize everywhere. hasi ndikije What He hejuru. puts down doesn't Icyo go yemeye above. What He kirakinguka. accepts, Icyo yanze what ntawivuguruza. He denies, no one Kuko can Umwuka Wera accept. Because the Holy ufite Spirit imbaraga ku bintu byose, has the power over kandi everything imbaraga z'ubumana. and the power of godliness. Ntabwo imbaraga z'Umwuka Wera And the power of the Holy Spirit, tuzirebera kuvuga kuri ruga. we don't consider them from just speaking. No. Hari ukuntu dupfobya ibintu There are sometimes we demean things bigasa ngaho abanyamwuka and we think that the ari Spirit, wa muntu wavuze kundi micyango wahanuye. those who Ibyo ntabwo ari byo speak in bikarishye tongues, Umwuka Wera. those are not the qualification of the Ako Holy ni gato Spirit. cyane, That's just a little thing. ni sinye nto. It's just a small Umwuka Wera sign. c'est plus que parler à langue. The Holy Spirit is more than speaking in tongues. Afite imbaraga zirenze, imbaraga ndengakamere. Mwanditse neza He hariya. has supernatural power. Kwambikwa imbaraga ndengakamere. Being clothed with supernatural power. Iyo rero imitekerereze yacu So when our thinking itahishuriwe kumenya Umwuka Wera, has not been revealed, the understanding of the tumufata Holy Spirit, nk'ibintu bisanzwe. we consider Him like Ariko everything. imbaraga z'Umwuka Wera But the power of the Holy Spirit ziba hejuru y'ibintu byose. is above everything. Uburyo bwa gatatu The third way, ni definition mu buryo opérationnel. definition in terms of operation. Niho Yesu yavugaga aha hantu. That's where Jesus was talking. Yavugaga Umwuka Wera muri cadre d'opération. He was talking about the Holy Spirit in the ways of operation. Hari imirimo Yesu yarimo akora mu isi. There are ways, the things, works Jesus was doing in earth. Yari agiye kuyivamo. And He was going to leave that. Ashaka kubabwira ko wundi umuntu uzakomereza. And He wants to tell them someone else will continue the Hari work. ijambo yakoresheje. He used the word. Yaravuze ngo He told them, nzasaba data I will ask my Father. nimunkunda
if you accept, muzitondera you will amategeko obey yanjye, my command. nanje nzasaba data And I will ask the Father akora iki, what he will. nawe azabaha undi mufasha. He will give you another helper. Ndasura aho hantu. Underline this. Umwuka wera The Holy Spirit ni umufasha. is a helper. Yesu yakoresheje undi mufasha. Jesus used another helper. Yashaka kuvuga yuko we agiye kugenda hazaza undi. He wanted to mean that he was going to go Ariko and ijambo someone should yakoresheje, come. But the word he used, yakoresheje ijambo umufasha he used the word helper ku bantu yarimo asezera aribo twebwe. for the people who were Iryo jambo living ubufasha bw'umwuka wera the help of the Holy Spirit ntabwo ari ubufasha busanzwe ubu twumva mu mitekerereze yacu. is not just a simple help that Ni ku rwego rwo hejuru rw'ubumana, it's at the level of godliness, muri kadere dukorana n'umwuka wera. in a way of operating the Holy Spirit. Twamuhawe nk'umufasha He has been given to us as kandi a ufite helper, imbaraga, aduha ubufasha bingana n'imbaraga ze. and he gives us power in according to his power. Kubaka uru rusengero, Building this church, umuntu azanye abahaye ibihumbi 100, if a person gives you 1,000, ababahaye ubufasha bihwanye n'ubushobozi bwe. he gives you the money in accordance with his ability. Ukundi yaza akabaha amafaranga yose 90% ya budget, nawe ni umufasha. And the person may give you 90% of the budget. That is Ariko also abo help. bantu bombi baratandukanye. But the two persons are different. Umwe yampaye ubufasha 90% ya budget, One has given me 90% of the budget for help, uwundi yampaye ibihumbi 100 senempa 1 million ya budget. and one has given me also 100,000. Bombi ni abafasha, The two are the helpers, ariko ubufasha bwabo buratandukanye but their help is different bitewe n'ibintu bibiri. because of two things. Number 1, bitewe n'ubushobozi bw'umuntu First, because of someone's means, wagufashije. their means, Icya kabiri, the one who helped you. The second, bitewe n'umutwaro afitiye umurimo. concerning also the burden they have for the work. Hari ugira menshi agatanga make. Some may have more and give less. Ariko ubufasha Yesu yavugaga n'umwuka we But the help Jesus was talking, which is ni ubufasha ku rwego rw'ubumana pana urw'abantu. is the help at the level of God. Umwuka wera akora ubufasha mu rwego rw'ubumana The hejuru, Holy Spirit give the help at the level of God. kandi mu bintu byose. And in everything, Ijambo rya kabiri, the second one, akora ubufasha he gives help bugendeye ku cyo ashaka kwitorera. in relation to what he wants the church. Ni ukuvuga ngo ubufasha bw'umwuka wera It means that the help of the Holy urenze kuba Spirit umujyanama usanzwe, is more than being a uri just ku rwego rw'ubumana, It's at the level aho of umwuka God, wera akora ibirenze ibyo where the abantu Holy Spirit batekereza. does more than the people can think. Iyo dutekereza iri jambo Yesu yavuze aha, When we think about this word, hari abagiye Jesus said, baryandika mu buryo there butandukanye are people who wrote it different ways, baragaza ino connotation. Iri jambo gufasha meaning this word in different ways. kimwe navuga, The first thing I may say, ubufasha bw'umwuka wera the help of the Holy Spirit, ni ubufasha abizi imibare. for those who run mathematics, Iyo abana iyo abantu bageze muri primaire biga bazi ko umubare wo munsi ari 0. when people are in primary school, they know that Munsi y'izero ntakihaba. below zero there is no other thing. Iyo bageze muri secondaire When they go in secondary school, babwira ko munsi y'izero they tell them that below zero hari imibare, there are other numbers, na hejuru y'izero hari imibare. and even up. Noneho bakagenda bakavuga ngo moins l'infini, So iri inyuma y'izero moins below l'infini, infinite hejuru y'izero agira plus l'infini. and plus infinite. Ni ukuvuga ngo urabara waruhuka ruhu. You count until you don't finish. Ubufasha bw'umwuka wera muri iyo connotation So the Holy Spirit in this buhera muri way, moins l'infini it begins with bukageza minus, kuri plus l'infini. plus, Ntabwo buhera ahantu hamwe. plus infinite. It doesn't begin Umwuka with- wera the Holy Spirit, ugira ubufasha kuva kuri moins l'infini his help is avant from même la minus, création du monde even before the creation kugeza of the world, n'igihe kiri imbere. even until Umwuka the wera future. ubufasha bwe The help of the burenze Holy Spirit imitekerereze y'ubumuntu, is beyond human understanding. burenze domaine d'opération twebwe dukoreramo, It's beyond the realm we operate in. bugendera kuri moins l'infini kuza plus It l'infini. goes from minus infinite to plus infinite. Kandi umwuka wera mwumve And the neza Holy Spirit,
agufasha mu rwego wamumenyemo. Helps you according to the way you have understood him. Umwuka wera, the Holy Spirit, aba umufasha wawe mu rwego becomes umuzi. your help in a way you know him. Abantu bazi umwuka wera kuva ku 0 kugeza kuri The 2. people who know the Holy Spirit from 0 to 2, naho nyine bakoranirana. that's where they operate. The Ntabwo collaboration they agera have with munsi the Spirit. y'izero. It doesn't go below 0. nta ntabwo arenga 3. It doesn't go even beyond domaine de 3. definition The domain of definition, mu kinyarwanda ni gute? Imipaka batarenga the limits they can't go beyond, ni ukuva kuri 0 kugera kuri 2. is from 0 to 2. harava ku 0 bakageza kuri plus l'infini. But those who go from 0 to plus infinite, ariko hari n'abava muri moins l'infini and there are those even go from minus infinite bakagera kuri plus l'infini. to plus infinite. ikidetermina aho umwuka wera azagufashiriza What determines where the Holy Spirit will help you ntabwo ari umwuka wera, is not the Holy Spirit. ni urwego wamumenyemo. It's the level at which you know him. bisubiremo, imikoranire yawe na mwuka wera Your mu gufasha collaboration with the Holy Spirit and the way he helps you. ntabwo mwuka wera hata, The Holy Spirit doesn't push. azakorana nawe He will work with you mu rwego wamuhishuriwemo. according to understanding of him. igihe cyose umufata ko mu materaniro gusa, Whenever you consider him to be mu in the church muryango atarimo, and he is not in the ntabwo family, azahata ngo kwinjirane mu he muryango. will not just force you to come in the family. ariko domaine de definition y'umwuka wera, But the domain of imana yarayaguye God has ku rwego expanded rw'imyizerere yawe. to the level of your faith. ni nayo mpamvu niyo dukorana n'imana, That's why even when you are working with ntabwo God, dukorana n'imana kuri ritime yo kwizera we kw'imana. are not working with God at the rhythm of imana the faith of dukorana God. kuri ritime yo kwizera kwacu. We work with him at the rhythm of our faith. buriya imana ni infini. God is infinite. hantu ushobora kugeza amaso Where your eyes can reach niho mukorana n'imana. is where you operate aho with God. utagera Where you can't go beyond, naho abandi. it's for other persons. na mwuka wera, And even the Holy Spirit, iryo jambo bufasha, the word helper, harimo amagambo 2 nashaka kuvugaho. there are 2 words I want to talk ijambo about. rya mbere niryo navugaga domaine de definition y'ubwo bufasha. The way this help comes or it operates. umwuka wera adufasha mu rwego rw'ubumana, The Holy Spirit helps us at a godly level, urwego rwagutse. an expanded level. icya kabiri, The second, yiswe umufasha kubera iki? why was he called a helper? ubundi umufasha agufasha iyo ubishaka. A helper helps you when you want. iyo utabishaka ararorera. When you don't want, they don't help you. niki bivuga? What does it mean? dukorana n'umwuka wera par consensus. We work with Holy Spirit by consent. utamushaka utamwiteguye, If you don't ukaba want muje him ndafunze amarembo and you y'iwanyu, close your doors, ntabwo azahata the kuza. Holy Spirit will not force to come. bivuga iki? What does it harimo mean? responsabilité yanje There is my responsibility iy'umwuka wera. and the responsibility of the Holy Spirit. mvuga kuri aya magambo, Let me talk about these words. ngiye mvuga iryo jambo umufasha. When I'm still talking about the helper, ubundi imana God ubumana bwakoranye n'umuntu mu bihe bitatu bikomeye, worked with man in 3 important times. cyangwa imirimo y'imana ku muntu yari mu bice bitatu bikomeye. And the work of God on man was in 3 igice cya important mbere ni parts. igihe imana yaremaga umuntu. The first part is during the creation. icyo gihe chef d'operation kurema yari imana. At that time, God was the one creating. imana iravuga ngo tureme umuntu mu shusho yacu. God said, let's create a man in our image. icyo ni igikorwa cya mbere imana cyangwa se trinity yakoreye umuntu. That's the first thing God did for man. kwari ukurema umuntu mu shusho ye imana. Was God to create a man in his image. This work cyari activity, kibeho n'imana data. it was led by God the Father. niyo mpamvu izina yihariye ni Dieu créateur. That's why his unique name is God the Creator. yaturemye mu shusho yayo. And he created us in his image. iyo operation ikorwa, And when this operation was being conducted, yari operation unilaterale. it was a unilateral. nta consensus yari. There was no
consentment. Imana aremira birangizira umuntu pa. God created the man without consulting anyone. Buri operation eshatu buri yose yari ifite umwihariko. So in those three operations, each one was unique. Iya mbere yo kurema umuntu. The first of creation, bwa mbere yari yawe n'Imana, yitirirwa Imana. it was created by God. Nubwo ari kumwe na Mwuka Wera na Even Yesu. though he was with the Holy Spirit and Jesus. Icyakabiri. The second, Imana irema. when God created, Nta muntu yasabye inama. he did not consult Yaremye anyone. umuntu nk'uko He yabitekereje. created the man according to Kandi his nta will. kundi kurema yongeye gushiraho. And he did not create any more. Yaremye rimwe He birarangira. created once for Iravuga all. ngo turemye He umuntu said we create man mu shusho yacu. in our image. Muri iyo shusho y'ubumana In this harimo ibintu definite bitanu. image, there are 5 Ariko reka things. mvuge bibiri. But let me mention 2 Icyambere. things. The Ni first, ukuvuga ngo Imana irema it umuntu. means when God created man, Yaremye afite ibintu bitatu. he had 3 things. Ubugingo n'umwuka n'umubiri. Body, holy, and the spirit. Byasobanuraga Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Meaning God the Father and the Muri Holy jewe Spirit. ufite Imana n'Umwuka, Imana Data na Yesu n'Umwuka Wera. I have in me God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ishusho y'Imana birivuga ya kabiri. And the image of God. Imana the second irema way. umuntu. When God created man, Yamuremye kubaho iteka ryose. he created him to live forever. Kuko Imana ari iteka ryose. Because God is forever. Ikiremwa muntu ni cyiteka And ryose. the human being is also Uwizera lives forever. n'utizera wese azabaho iteka ryose. Whether you believe or not, you will live forever. Ico gikorwa This activity citirirwa Imana Dieu Créateur. is for attribute to God the Creator. Igikorwa cya kabiri And the second work, ni igikorwa cyo gucungura umuntu. which is redemption. Umuntu amaze gucumura, When man sinned, ijuru ryongeye kumutekerezaho. heaven fall about him again. Haba igikorwa cyo gucungura umuntu. And then there was redemption. Icyo gikorwa And redemption cyayobowe na Kristo. was led by Christ. Kristo niwe waducunguye. It's Christ who redeemed us. Niyo mpamvu yitwa umucunguzi. That's why he's called the Redeemer, Muri the icyo Savior. gikorwa bose bari kumwe. They were together. Ariko uwayoboye icyo gikorwa But the one who led that activity n'uwakijemo ni Kristo, is Jesus Christ, umwana w'Imana. the Son of Man. Yaje mu bumana, He came in godliness. yambara umubiri, He clothed with arangiza akora his icyo body. gikorwa. Then he did this Ni conduct igikorwa this cya work. kabiri ijuru ryakoreye umuntu. That's the second activity Ariko heaven did on imikorere a yaryo human nayo being. And in the way it was conducted, Itandukanye n'icya mbere. it's different from the first. Navuze ngo icya mbere I said the first, cyari igikorwa kitabajije umuntu kandi it was an kidasubirwamo. activity in which God did not consult man. Igikorwa cya Yesu The activity of God, icyo yaje azazanya agakiza. he brought salvation. Nako yaze mu buryo unilateral. He also came unilaterally. Nta consensus n'umuntu, nta nama yabaye Imana n'abantu. There was no consent or no meeting between man and human Ariko being. ngwirangize But at the end, iha abantu agakiza. he gave salvation to people. Irababwira ngo nubwo He mutabinsabye said, even though you haven't asked for it, ndakabahaye. I give it to you. Konfirimite y'agakiza cyangwa se kuzuza ko gakiza The fullness of the salvation ni igihe habaye consensus noneho y'umuntu. is when there is a consent of a human Ni being. ukuvuga ngo Yesu yakingiye umuryango w'agakiza Jesus opened the door of kandi salvation, asiga atawukinze. and he did not open Aravuga ngo it. njyewe mbahaye igihe, And he said, I give you time. naje ndabacunguye, I've come to redeem mbasigiye you. agakiza. I give you Ariko salvation. umuryango I give w'agakiza you. But the door of salvation, ndawukinguye. I open it. Igihe cyose umuntu azawemera Whenever man will akizera accept umwami n'umukiza it, we, he live as a king. azakizwa. He will be saved. Agakiza kaje ku bantu bose Salvation came to all kandi Yesu men. akingura umuryango, And Jesus opened the hanyuma door. imfunguzo z'umuryango And the door arazidusigira. of the door, he Hari left umunsi it Yesu azaza There is a time atubwira Jesus ngo will muzane come imfunguzo and he zanje. tell us, bring Umuryango back my yarawukinguye, key, because he has opened the haleluya, key. Hallelujah. adusigira He imfunguzo, gave us the keys. abasigira abashumba imfunguzo. Gave back Izi us the mfunguzo keys. These are the mugende keys. muzane abantu muri Go uru and rwuri. bring Muri Yohana yaravuze ngo In John he ndacyafite n'izindi ntama I still have zigomba kuza sheep, muri uru which ruhongore. is part of my health. Aratubwira ngo tujye And kubashaka. he said, go and Abwira seek them. abigisha ngo basigiye He misiyo. said, the disciples, I Basigiye give you the urufunguzo. mission. I leave you with the Agakiza keys. ntagatanze. I have Ariko given umunsi umwe salvation. nzaza, But one day I haleluya, come back. umunsi nzaza When I come back, uzaba utari
when you will have not I will open, and when I will close, no one will open. That's the second activity. It is still open. Keys have not been returned to the owner. He left them with us that we conduct the operation. That's why the word of God says we are workers on behalf of Christ. He just opened the door. And he said, you also can work and bring people in the head of Christ. And when he comes back, the keys will return to the rightful owner. Those who are not part of the herd, it will be the end. That's an activity that was conducted by Jesus. And after he has done it, it touched God's heart. Every activity that is done has a reward. After Jesus has done this work, that's why Jesus lifted there are three things for which God lifted him and gave him glory above all name. He gave him a name that is above all the names, so that every knee and tongues be humbled and kneel down and glorify Jesus for the work he did. And listen to me carefully. The work Jesus did is in relation to worshiping God. The work Jesus did on the cross, it includes, but that is a great work. He did it to God. When he did it, and God was pleased. That's why God gave him above all the names, above all the names, so that all the names, hallelujah. It was not given to him for free. Before doing that, he was the Son of God in heaven. But after doing that, he became the King of heaven. Hallelujah. The way Jesus came down is not how he descended. He came in glory as the Son of God. But after completing the work, the status changed. And God exalted him high above. In Ephesians 1:22, he said God was exalted him above all things, and he put everything under his feet. Be it things underneath, be things in earth and in heaven. He was given a rank to be the king over everything. The second, God changed his name. How? Because he conducted an activity of giving salvation. He told him in heaven and earth, any person who will need salvation, if he doesn't believe in you, he will die. In other words, Jesus was given in the monopoly of the salvation. That's one Peter said in Acts, that there is no other name under the heaven in which we get salvation apart from the name of Jesus. We are not saved in the name of God. We are not saved in the name of the angel. God gave Jesus only a name that gives salvation.
Yohana bivuze neza. John said it well. Aravuga ngo yaje mube. He came to his, but they didn't recognize him. But to those all who believed in him, and did what? The name of Jesus gave them the ability to be the children of God. The third, God gave him the church and said, here it is. He was fighting for the church. And he said, I cannot keep it. I gave it to you, may it be a bride. And may it be the body and become the head. The work of Jesus on people, on human beings. So the third thing we are going to talk about, that was done by the Holy Spirit. After Jesus returned to heaven, he prayed. And the Holy Spirit came. And the mathematics of the Word of God, there is 10 days between the going and the coming of the Holy Spirit, the going of Jesus. What does it mean? That it was urgent. Since the fall of man and his redemption, it took 1,000 years. What does it mean? It was an important activity that needed to be planned. Our redemption needed to be planned. But before redemption and the Holy Spirit, it was urgent. And the Holy Spirit came. God created the man as a father. And Jesus as the Son of God, redeemed. And now I have to go and disciple the people you have redeemed. When Jesus died, he died for the world. But when the Holy Spirit came, he came to disciple the redeemed. Let me repeat. When Jesus came, he came to bring salvation to every man. But when the Holy Spirit came, he was not come to assist everyone. He was come to assist those who are saved. Because Jesus has already redeemed people, he said the place it's a dangerous place. They need help. They need to be discipled. They need help. And it's urgent. Then the devil is roaming around. So the Holy Spirit came urgently. There are operations that are done in the army, and they are done in seconds. If you don't shoot them, you will be done. Then a plane flies and goes to another country. That's how the Holy Spirit came. Jesus left us. He didn't believe the security we have. And arriving there, the Holy Spirit needed to assure, to ensure that that's why Jesus said, this Holy Spirit, the world cannot recognize him. Because he's not in charge of the world, he's in charge of it. Because you know him, you understand him, he should come and live with you. Hallelujah. Hallelujah.
reka mvuge ibintu bitanu. Let me mention 5 things. Nari ngiye havuga umwuka we. I was talking about the Holy Spirit. Ukuntu ijuru ryakoze. How the heaven. Ariko kandi nico yitwa. But also his name. Nari ngiye nsobanura iryo zina umufasha ukuntu umwuka we. I was talking about how he's the helper. Muri ubwo bufasha. In that help. Muri operation y'umufasha w'umwuka we. In the operation of the help of the Holy Spirit. Ifite characteristics eshanu. It has 5 characteristics. Ijya mbere. The first. Yarababwiye ngo umwuka wera. He told them Holy Spirit. Azabana namwe ibihe byose. Will be with you forever. Niki bivuga? What does it mean? Twahawe umwuka wera. We've been given the Holy Spirit. Suw'igitondo kimwe. It's not for just one morning. Ngo arasubirayo. That he will go back. Yahawe mandate. He has been given a mandate. Yo kubana n'itorero. To be with the church. Kugeza umunsi arazitwara ko ari mu until he takes us to Christ. Umwuka wera yaje gukora mu buryo permanent. The Holy Spirit came to work in a permanent way. Ubundi umwuka wera ari hano. The Holy Spirit is here. Ntabwo afite kugenda ngo adusiga. He cannot go and leave us alone. Nta burenganzira ijuru ryigeze rimwa kudusiga. The heaven has not. Ijuru ryaramubwiye ngo manuka. Heaven told him to ubane n'abari abantu. Ubiteho. Take care of them, help them, and ubakuze ubiteho kugeza ubakuye muri iriya si barimo. They leave this world. Yaje mu buryo permanent. He came in a permanent way. Ntabwo badufite ngo azadusiga. We are not fearful because he has not. Because what he is to come to live with us and forever. At work I am with him. When we split I am with him forever. Hallelujah. Hallelujah. In the Old Testament, the Holy Spirit would come sometime. When there is an activity, God would lead the Spirit and then goes away. They were not living with the Holy Spirit. That's why even David prayed the prayer. In 51, Psalm 51, he said, do not take away your spirit from me. Because the Holy Spirit would not stay there. Would finish his work and goes away. But Jesus said, you will not come back again. You should live with Hallelujah. all the days. That's why I say I will give you a helper who will be with you all the times. Potike ya kosha la eledike za la driza to eledike jala ediza la drit. Ntabwo nshobora kubona mwuka wera ngumvira. I cannot live without the Holy Spirit. Niyo mpamvu naho ngiye hose. That's why wherever I go, ugomba kumva kuri kumwe n'umwuka wera. You should feel that you are with the Holy Spirit. Kuko waramuhawe. Because he has been given. Kandi igihe cyose gihumeka. And whenever you are still breathing, the Holy Spirit, you have the right to have the Holy Spirit. Amen. Amen. Ntabwo twamuhawe ngi hari nkabitaga ngo ni intizo. Was not rented to us. Ugatiza umuntu nk'abakamukamira. You lend a cow to someone, they milk it, and then the next day take it. No, the Holy Spirit is not something to be lent to us. Izasiga ibiryo kuzikwa. That will leave food. Permanent. He has been given to us in a permanent way. Hallelujah. And he is with us on us in every day. Now the second characteristic. The Holy Spirit was being given was given to help us in everything. Everything. In everything. We have not been given the Holy Spirit in spiritual matters only. No. He will be a helper in everything. That's what Jesus said. He is with us in the service. He is with us at work.
akadufasha akazi He dukora helps us at work in what we do. kakakuna akabwira umwuka wera ngo mfashe ibi bintu simbyumva And we ask the Holy Spirit to help us with these things. jewe nakoze muri banki nyoboye credit I worked in the bank and I was in charge of iyo habaga offering amadosiye loans. mbona asa nkaho ari complicated ukuntu If there was something which was very complicated, nageze ambwira umwuka wera afashe I kuri ino would dosiye tell the Holy Spirit to help me. irimo ibintu ntarimo numva neza These are the things I don't fully understand. igahita inenspira ibintu And it nandikaho would inspire for me the things I would write down. kandi ngahita nyihishurirwa neza And I would get a igahita good inyura mu maso revelation. n'amanyanga yose arimo n'amakosa And agahita it would yavumba tell to me all the kandi schemes ibyo that has nanditse been. byagira muri iyi nama ya komite And whatever I wrote down and to reach the ibyo committee batari meeting, babonye byose nkabigaragaza what they did not see, I would expose them. umwuka wera adufasha muri The Holy byose Spirit help us in everything. Hallelujah. no mu kurera abantu umwuka wera uzati Even "Man, in fasha uyu mwana bringing up umurere children, you ask the Holy Spirit to bring your ni children up. inshingano za mwuka wera kumubwira ngo uyu mwana arananiye It's the responsibility of the Holy Spirit kurikirana nawe to follow him up. reka bahuru itemoyaje afite Let me give umwana you a testimony. wacu mutoya Our young afite child imyaka 6 is 6 years old. atangira maternelle Before he started nursery namugaye ku school, ishuri I took him to school. ararira cyane yanga gusigara He cried and didn't want to ngira stay. nyina barasigarana I asked her mother to stay with him. ngo buce arongera ararira And the next day he cried again. padiri te hakosembwe nimureka ararira aceceke And I asked him, N'abandi let him bazabarira. cry, he will cry and he'll finish. And others, even Ndavuga ati, others cry. "Uh-uh." No, he said no. bwira mama sigarana nawe I asked them, my ngo habe wife to stay nimugoroba with. And in the mbwira evening, imana uyu mwana agomba kwiga I told God, this child kandi must ntagomba help, kubabara and he should not be sad. mwuka wera Holy Spirit, ufashe uyu mwana help this ejo child. tuzagende Tomorrow when you asigare go, ku ishuri arimo you will aseka stay at his school Ntabwo nsigaye and you will umwana be wanjye asigara laughing. arira. I don't want to leave my child ngo crying. bakingure igipangu nakica imodokari When they ahita abwira mama ngo bayi opened ngiye the ku door, ishuri he said, bye mama, I'm going to school. umwana barasigaye nyina barasigaye And the mother stayed. tugere ku gipangu cy'ishuri When we arrived at the fence of the Paritse. school, ahita abwira papa bayi he said, Papa, ahita bye. aje guhobera padiri He went to go and greet the priest. padiri muzamubeshe uyu mwana ko atigeze arira And why did this child not cry? tuzatubesha ejo ntibabibonye arimo arira Didn't you see him cry yesterday? affaire terminée That umwana was atangira done. kwiga kunza ishuri And he started to learn iraevuriwe in the school. atongeye kurira He progressed without crying. niki bivuga What does it mean? umwuka wera adufasha muri dosiye zose The Holy zose Spirit help us in all cases, kuva kuri mwe l'infini from minus infinite kugwiza plus to l'infini plus infinite. umwuka wera byose arabikora The Holy Spirit does everything. icya gatatu niba The utanje gusoza third, umwuka wera the Holy Spirit, akora mu bera bose He works in all the saints. abantu bose twita les saints cyangwa se abera All the saints, bafite uburenganzira ku mwuka wera they have rights to the Holy Spirit. mu isezerano rya kera In the Old Testament, hari abantu beke bagiraga ubwo there are burenganzira few people who would have access to abandi the Holy bose Spirit. ntibagiraga iyo right All others didn't have this right. imana igaza ngo nakamushizeho umwuka wanjye And God would put the Holy Spirit on Akora iki someone kintu. to do something. n'abandi nta makuru Others would have no idea. ariko yesu But Jesus, yahise awurekura ku bizera He bose just pulled it on all the saints. ni uburenganzira bwa buri It's the wizera right wese of every believer. yaba ari umushumba Be the pastor, yaba ari umuvugabutumwa be the evangelist. umwuka wera ni uwawe The Holy Spirit is yours. nta nawe tuwusaba And you don't need an authorization. twawuhawe na data It twese has been given to us by kandi the ni Father. uburenganzira bwa twese And it's our light. ni ukubwira umwuka wera ngo uranshinze And we should tell the Holy Spirit that He is in charge of us. nguriya ni umunyamuka nje sindi umunyamuka kubera ko utari He said umunyamuka He's a spiritual and not a spiritual. Why aren't you a spiritual? ubundi umwuka ni uburenganzira bwawe le plus absolu The Holy Spirit is your absolute will and icya right. kane Therefore, umwuka wera the Holy Spirit, mu mikorere yayo in the way He operates, aza akora buri gihe He operates every time. akorana n'imana And He operates with God. ntabwo ari indepanda
He is not independent. Nico Yesu yavuze ngo muri Yohana. That's what Jesus said in John. Ntabwo azababwira ibye. He will not tell his own things. Kuko nari ntababwiye ibye. As I haven't told you my own things. Umwuka wera aza kuri ibyo she ashaka. The Holy Spirit does what the Father wants. Buriya hari ikintu nkunda kumva abantu bavuga bitemewe n'ijambo ry'Imana. There are things people say which are not permitted by the word of God. Ngo njewe ndi umuvuga butumwa wigenga. He said, I am an independent preacher. Njewe ndi umurimbyi wigenga. I am an independent singer. This does not happen in the church. We are not ours. There is the one who sent us. And even Jesus, I do the will of the one who sent me. And the Holy Spirit doesn't do his will. He does the will of God. What he tells us is what comes from the heart of God. The fifth, as I conclude, in the way the Holy Spirit operates, the dwelling place of the Holy Spirit is the church. Where the Holy Spirit dwells is in the church. The Holy Spirit is the Godfather of the church. He was given right to operate everywhere. But the dwelling place of the Holy Spirit is in the church. When there is rapture, they will go with the Holy Spirit. When you say you feel there is no Holy Spirit, you are the one who is not connected to the Holy Spirit. But there is the Holy Spirit in the church. Among the responsibilities being given, it is to nurture the church. And the eyes of the Holy Spirit are always on the church. Among the works of the Holy Spirit, his priority is the church. That's why people say that I feel there is no spirit. You are the one who doesn't have the connected. You are not connected. But the Holy Spirit is connected to the church, to God and the church. There is a time the president was asked, when the genocide took place in Rwanda, where was the Holy Spirit? He said the Holy Spirit did not leave Rwanda. But those who killed were not connected to the Holy Spirit. The Holy Spirit is based and connected. He is focused on. He focuses on church more than anything. The shepherd. The shepherd takes care of the ones in his responsibility. The believers or the church of Christ, they are the focal point of the church, the Holy Spirit. He is in charge of that, and he will give a report. The Holy Spirit now gives a short report. But when the Holy Spirit goes with the church, he will give a final report. And he tells us, this is what you made me care of. The eyes of the Holy Spirit and how the Holy Spirit operates is based in the church. As people who belong to the church, the Holy Spirit is our light. But we should be connected to Him. May God help us. May God bless us. Let me conclude by here. I'm going to ask the pastor to pray for us. We continue tomorrow asking this help that the Holy Spirit gives us. What is that help? What is it exactly? I'm going to stand up and the pastor will pray for us.
adusengera Imana aheshe n'itorero umugisha. Pray for us and ashima bless Imana the kubw'Umwuka church. Wera yaje. Thank God for the Holy Spirit who came. Ariko asaba Imana ngo idufashe kumva And also ask God to no help kumva us imikorere y'Umwuka Wera mu understand buzima bwacu. understanding of how the Holy Yes, Spirit abagiriye works neza. now. May Jesus do good to you. Reka dutuze twese. Let's be still. Tekereze ku ijambo ry'Imana wumvise. Think about the word you've heard. Nurangiza icyo wakiriye And what you have received, ugishimira Imana. thank God for it. Tumara dutandukana. Then we'll go our ways. Ubuze umukozi w'Imana amaze kwigisha. What the servant of God taught, Yavuze ibintu byinshi. he mentioned many things. Ariko hari cyaje wamugifata kibicyaha. But there is something you made your own. Nimba hari icyo wumvise wakiriye. If you've received something, Ubwira Imana ngo Mana tell God, ndashimye ko ngabanye. I thank you that I got my share. Kambahereza umwanya mushimye. Mana urakoze kubera ko watugemuriye imugoroba twakiriye ingemo ivuye mu ijuru. Nta kindi twakora uretse kugushimira ukoze tugaburira neza. Ibi ngibi nta muntu n'umwe widuha mu isi, ni wowe wenyine uzi utanga ibingana bityo. Twagabanye kandi twakiriye. Ndabizi neza ko uko waganirije umutima wacu, uko uratuzi twese, ariko na buri wese akimenya. Ndabizi neza umutima wanjye uko nimenye n'ibyo nakiriye, niko na buri wese hano yiyizi icyo yakiriye. Twamenye impamvu wohereje umugaragu wawe, twamenye impamvu ari we wahisemo uyu munsi ngo umuhereze mikoro, twamenye impamvu ari we wahisemo kugira ngo iyi Pentekote ya 2025 aba ari uhagarara hano tuganirize. Twamenye impamvu wamuhaye ijambo ry'uyu munsi wo kuwa gatatu. Ushimwe ko twakiriye ibisubizo ku byo twari tugize iminsi myinshi twibaza, ndetse n'ibindi byinshi twahoraga dusengera. Turashimye ko twakiriye. Nta buryarya burimo, kuko si no gukuza amagambo, sinagiza exaggeration cyane ngo tuvuge amagambo yo gukabya, ariko turabizi icyo twakiriye. Niyo mpamvu tugushimiye. N'aba bandi bose buri wese ku giti cye, reka amashimwe yacu agere imbere yawe, umenye ko twanezerewe. Komeza ushoboze umugaragu wawe, nta twavuga kirenze kukubwira ko twashimye. Ejo tuzakomeze twakire, n'ejo bundi tuzakire, uzageza ku cyumweru tuzakire. Icyubahiro n'ishimwe bibe byawe, uhaye amashyi menshi, uhaye imikorere myinshi. Amen. Amen.
nta kindi twavuga. There is nothing else we can say. Buri wese yakiriye. Each person received. Ejo ni kuwa kane. Tomorrow is the first day. Icaniro gitangira saa 5. The altar of prayer starts from 11. Tuzarangiza nkuko bisanzwe. We conclude at the same hour. Koze w'Imana turavuga ni saa zatugeraho. We ask the servant of God the time will come here. Ariko hazaba hari umwanya urambuye. There will be an extended time to preach to us. Harimo ibintu byinshi. It's include many things. Mureke ejo tuzamuhereza umwanya uhagije urenze isaha. He has so many things. Let's give him enough time. We talk to him. So if you have time, please come. You know that you on the first day we discuss and we get to know the program of tomorrow. With the peace of Jesus.